Kuble pi baro ki berang pej ya katuk kubor jung mau por. Ki kubor mata kasngi kilong. Lejbe ka KSU Jawa unit ya ki jaj benriu Nepali ki bahasa bayan halaki yo musiang Jawai. Kentai kaseng HITO banlej ka jingalang banekran halor ka lentirel bakot ka disi riboy. Bawan kasinot hau arjar arpulai. Pamaj surok UMLA so iyong ban penyaso ya kelengkoi ban mairang. Ka FKJGP kasukmen bantip bagi CM na meklia ban Asam kinsawan ban penbej ya upur usam. Sedang ka football kinang trekam sarkar hajawai. Lalu yang ikut icawe, tangwa karul yang ke district council, karul yang ke level license gubiat, kata abiang, woman nongkre abiang ikut. Kami kena skor lai skor ki sapi uniform, klaim ikut, klaim muna, dia lai skor ki. Pergantian yobi. Mo ipi itu angri. Yang kamha tiga selat. Nera kan ini bro wemde. Menurut poin notis notis. Kalau dengan selat, memang pun tinggi. Oke, misalnya ini yang ini, memang pun tinggi. Sekarang ni siapa kata ada siapa? Kita kan maruah benar saja. Ini poin ki. Pak, nama deadline-nya tidak. Ngini kaliang jang ka ki isi joy net rangkat ke jingi trailang ka ki isi joy circle nilaya ban penmi ya gini ki dekar ni pali ki bawan tray apa kane ga sorjawai kumba ki dan hadu si hat kendai ngot ndai mentang ya ki apa si pongot le ya kita ki kendai ngot nginam syong klikti nginwat ban talsi ki knang bangin lap ki le ngini kaliang jang ki isi ngim syak syuk bakinwan nang ni khmat hapok kanega sorjawai dan hapok kanega bri nyotrap hi brakawai kumenta ki por ngilai i gilat patai kubor menta kanega pandemik kala sedang biang bankiu dai langba jingwan kejongki dai wat kini kinong song shnong nero kila banjo i kini jingpang dai kumta ngin galiang jongga ki isiu hi ngin am song klikti ngin yai bodden ya kini ki karpai kini ba poi ni klem da biang setia ki kot kisla ko ba sosi pada menta kasi kini ka jinglai kenra jangi kini ki karni pali penban la mi penban kini ki association jongki kini ki ba lam khmat hapo kani ka jantia but ki donro ki unit ki circle ki jongki hapo jong kani ka sorjawai kumtangin kalian jongki ki isu ni dapat jing sosi wat kini ki nong penyaj snong kim syam latip bami kini ki jaj seng ki ba wan nakawai pada jelas. Ngah ini nakaliang gajwa circle ngama nakamu general secretary yang gajwa circle kene kesngi de yo iya gini gi karne peli kun em gi kot kisla tahini iwan ni kani kesen ku arpoi heni hadin kesen kun kong wani la chibanai dedap wani klami ki ongi yo u penbiang gi go to kam gi labor license kam training license kiwan gi kot kisla go to nagaliang district council go waro hadeno ye klami ki hanne gasngi da wan biang gi yo u mut i boy da biang gi kot kisla gi kat ho yo na em biang gi kot kisla gi tanin le i hagani da himi gisen jamwa yo be sendon ni ya gini git khat to de em gi heni ne dia chami wa finance yong gani ga union gi kile dia klami wo hawa gini gi union gi nado arjar san em ga ki u finance dem u president dem tangwa kat he gini git khar go wan nagaliang finance o da kamtho une wa em e jing tip ki yo ki wan gi heni wan a poi a gi wa tangga union yang kile kim em jing tip ki hagite gi finance gi kat hi jing ya kalamine na ka sen kan role de da hun go kre lang wa igi NGO gi KSU Jwa Circle rengkat wa ga Jwa unit
da onggo mut wa neni seprang wa kat iwa emikam neni da mut ka da hun go kre wi kajing ye kalamine wa u sekretari yang kala da ong mut wa neni seprang wa ya kam gini git kar hau elat une gi te I hai ni I kam nagaliang KSU himmi ka sen jam wa ube direct ube sendan ni gini git kar ya gini git kar la dang chemi gi man step man gawi kajing ba khle mtok yong I da dep ya kalamine wa u finance yang ka dah miskwa ban ai ni kublai ADC RF kurba I balakot ini ban idon bantah haga jingelang hakat rutarik mentau banai November halor ka phang ban yakran halor ka limpiral te miskwa ban ai iwe statement dan neka jing pensai ADC halor ka neka jing khot ka juki ba kumba ka jai benriu jungi nakapor sakapor kala juyai dawa lane kala don ru kajing ya snam lane kajing ya mansau kajing syakem bat jing syakset bendi habai de bat kajing yang dawa ya ka ILP apo kajela kajungi te kumta nagaliang kajungi ikwa ban kentu lane ban ai jingmut ekdisi ba ngimla ban idon talang ha kati kajing khot jungi ha ka khan rutrik ban yakren ha kamat kabai de bat kalin tiral Namar ba ngimkwa ba ni pen ya kita kijing mensau kijing syakem kijing syakset bendi jong ki para ki hinmen jongi ki bahaswa ki bayaki ban ni hadawa ya ka LP te kumta ke ka bang ngikwa nakaliang ga hido hagan ke por jong ri hoi district ikwa ba ngimpriang ya kata kajing ikren halal kelentiral kat ba ka sorkar kamla ban penurlong ya lane ban pentri kampura ya ka ILP hapo ke jela ke jungi lada ka ILP kala tri kampura hapo ke jela ke jungi dan kamsu ban khot jingi keren bat nakaliang jungi ngi sulte ban nga ngi priang sobha ya ka lintiral lada ka dei ban poi hadu khandai lat rumah ngi kedui ke disi seisin lane ngi ai ke jubab bang ngi nom sim ya sim bantah ka jingi lang ka bagala khot jingi ban long khan terik nama nimkwa ya kata ka bang ong bangin ya pen ya kata ka jing syakem na ni jing mensau jong ipara jungi bat ni khmi inti ba kan ke jing ele ke jungi bandawa ya ka LP kan urlong bat klem ka ILP hi kumut bana nakaliang jungi yang be kanorem ban persya ya kalimpiral hadu kano ka klimat ka banja haga jing ele ka jungi Namal ke jingwan juk sinot samngi house nam arpo arpolai halengkoi nakaliau umeli ka thai ba samlil malngyang rekat ki ofisar ka pildi haka step sinengkong kile her salangkoi man pa sang trino surak ko pinit so kalangkoi ba ka lai mos iam samairang haka ni step shon play monorim ki borsnong lepan tebru balan ki bre ki bon pa du smon yo te monorim ba pandam no wa kateng jok meliru kamta madog la hapan papan bha paruan pha tho byang kateng umeli how te monorim ya ketik surak wajong koma 8 kilometer ai insina ka junglo ka bakot sakalai kluduna pakani ke nyarap ki prabangai ki bawan ki thamairang nongstoin man paisuk saksinot klam dodon kaman kalain nadu soyong nakaliaw mali ha bakarang tu sngi ulo ong komunumi khmat untai rangkar kat berkabalang kumju bagi nosar sasnong khanam ka jum kren baksinot kanong bosai so ha kadi ka sngi la yor ko jikano MDC ka thai ba sherbat molong SEPWD ba sanya kan dia EEPWD ba roilang legdo nang tano pastor RPL nonglait pastor tiki pniao londo rai lengkhoi kini lam snong teman pesan bat kui Man pediang ke jeseng KJP snot sepngi hagasnem arajar arpolai kum kebalang nadu ke basdang bang liakut bang rai ban pediang ke jeseng Nisno tu bagi jepun krep ban krum, bat penurlong bagatai ke jeseng, kalau kau bebet ke bebiang, Nidon kami ke ngetrailang, bagi nyerap jagi ubun kiliang. Bat kalau ke bas nol tunat habang lasdang, yang kikam jaga jepun krep, nado kasnong, kila judan rekat asenda jongi. Yubon ki bantai yubon ki khap bangi pen kre yaki application ki mamarendam mat ki wai pat ki jingdan kam
Ya beliau jumbat lang. Ki ay recommendation. Bat kum tang laban ya caprang. Isno thuru bang idan kam. Ki department sarkar ke paper. Bat kam tam ke PWD. Ke badai ke bentah. Menyerap lem makan penbiang ikelti kesenkian. Nakam tak kalai kawan. Dukinawan jiaseng. Bat ke ba long ru kajeng mentoy. Nakam tak kinong snong. Hagi por kibanwan. But habab sedang menitrai kini kam. Ningko ingis ngau thuok. Ya kerja don kam ya kerja yalam minti. Ya kerja aibut ya kerja aibor. Nak liang kinong mikmat badan buram jongi. Te kendiat ngapen pau kerja so diau. Pai ba. Hak kerja sisa ngamut bangkran. Hendai kam sim kam sya yang ba ngan ngap. Kai kata kalong ba hadin bangilapoy hangtai hajika abang inpli ya umam dong rem ngiyo i ba ya ka kerteng uamal la pendam. Pat ba hakane ka por ngong. Ka ba tho da ubriu ai ngila ban pendam, ngila ban penpat, ngila ban penjak penpra. Ngai ka ban ngong kum ki pat ba nong song snong. Ngin ya tho hakada unut kejongi bangin tip ba mentah kasngi kadai kasngi ka bakrau ya upat ba nong senong kejongi namal ba katai kasurok nado ba ngilang kena ngilatip ba on si on pentrai no kasurok light mos im sia nong spong kendiat amal e jungi la sopo snam tam sanpo duna la piken kadai tang haka kenti ke bamenta bat haka kenti kajin trai stom jopi kum amal ubadan kijing kle ya kathan bat karat khoi kijongi ngila ban yok ya kasurok te kendiat kawai kabang kwa wan penpau biang bat ngadak pat ru sakawai kabang ayo i hakini kikot kampat pau bat ngak pat ru amal kijongi kata kalong nah nang ne na dom lekut sia nong spong adai gawai ka ba kong santam namal ba ngi bat kinong spong kajing dai kam kadang long man la kasngi man la kamit habai dai bat kapang kadan sia nong spong habai dai bat ka agriculture kadan sia nong spong habai dai bat kikam ka imlang salang habai dai ka hima ngi hap haka hima nong spong na kata kadau ngi don kam ya kan ka surok bat ngada kan pat ro i amal kijongi ba slow ha ban yarap ya kan ban kerpat lem ya u amal ubadai naka mau plang konsensi namar kumba hakini kisngi nak liang kijongi kum kalaj long dok khoi mila persiang ban le da i bol baret kata wat pentrei da ka VC job kat tinggal sedang man trei haduk mentagi kiam kidang yat sat sisat tengah kan mas kam ba khanan kadam don ki jingwit kajing blok kali ya kesinot ki jongi hauni usnam arpulai ngada kerpan u amal emi jengi ba un sofa ban herap kerpang ya kan namar babu ni u MLA u MDC bius ngotu jengbot kajing seng abale u MLA mlesu MDC kajing seng boleh MDC mlesu MLA kalau hiru kumta tek menne kai belakran do acting negara nakoi ba kidang don kriu klau kapen lera yang i kilong kemi kapen lera yang i kilong kepa hak mat ki sahab surkar yo ba asam len nilai de penpat negar teng kamele kawang rumah rum nilai bisa rei ke bu kajing leran hak mat ki ofsa surkar kuwa asurok kerpang namta kesinot lanang perkai sasad lang ya sasad kasurok tangi mau norem parbu lapan padna kumbu ong isap mentamo tuli onde surak kare kamram bujong pi jonga ban sumar ban sukher halak jong snong bitau ngiya keno be surkar
kelam pelit jumut ledi day manu tau surga day mangari mapi mentau tau surga ngilai tumu ban penya yang ne kam kumno ban pediang ke sinot haus nam arjar alkoar ke henrei kawan no kani ka klam covid ngenam la su ban pelong huar ngi ha ban pelong ban pengeria no suar pulai to ngenbu ke jinwai ka bakarpang nagalang kabarang bat ki pastor insan bat ki teman basan ki balong ginang sarai bae bat ki paipa arungai jong kabalang presbyterian lengkoi kumjuru kirang ba balang jong kabalang katolik ipai rungai kabalang katolik kenbu ha jingduai ba kan ka klam kan light no kide ki pun krea jongi kan long ka ba seiso te kumta ngawan hang ni hoi kajingwan ke jonga kalong nakam ta ka jingkarman nakam ta ka babha kumno ban kan tiu saprang halo kan ni jing pankre ya kan ni kamu blai te kumta ngam don ni isu pankren ngasngo ngadap da ka jingkaman ka balong ka sngi jong ka jingi kendolang bat ka sngi ka ban sa jingkan mau yang kadai kasin ka ban ningkong bangin yo ban pli yaw mau nong rem nagam ta ban snai ka surok nang ne na sayong paryang rut kabaki ai ka teng te kawa jadong ka ban lecha light mouse im kane ka jingjrong jong ka surok kalong ar kilometer temen ne ngelapu e mau nong rem bat hababu meneru ke JCB kelapu dain ngakmi lenti ki kontraktor bayo ya kam kin sim ya kamram nam ta pai ba ke jing pen kre ke jong yi sinon kin pendap aswai ka por kaca ka dei ka jin sutenan habangawan hang ni ndai bangan chuan thli kane ka surok ka sangdor kumba arkrur khandai punyau lak khandai pun riu hajar la jan long lai kur te kumta kum unong mi khmat bat kum u MLA ya ke ei ke bat lepan hak tu ko por kala bon ba kila bu ka memerendam ya kane bat ya ke jaut lingai kum juru ya kane ka surok na ne na po dong mauria suwa aram khar sadam tring bat ru itikal lengkoi bat jaut la bon ba ki surok kum ta ka jing jai kam jong ki ofsar po katnat PWD kalalong siya kabarat ba ngasngo banay kublay ki kum ki ofsar ki papuntalon ya kakam to blay da ai pi jing sampang bat ki jing ko jing kia ngin ye trei lang bat nga kum MLA bat ki sodas nong bat ki reurang ba nagam ta kam ka baba dengan si tu ye pi ho ki surok ki bun ban suap tang da state fund dan ka RIDF ada CRF ada ka World Bank ngemla ban ailut ban sinai surok kapan kam na PM Jaswairu hapa kenang bak surok kan bah te hagen niki lais nam citeng ka surok ka baningkong na ka bangirale nadu nang tena soyong paryong ka baningkong ban lech po light lingkoi kane ka surok ka poi kumba sikru duna ka poi khandai pu pralak lai pui hajar kane ka surok ka ba nalingkoi selingai ka ba dai na do kanriu kilometer do arpulai kilometer kaneru la trade da skim PM Jaswai kumba lai krur tam bat kabalai kade ka surok kaba na cleaning koi shawa aram khar kaneru ka poi kumba lai krur tam bat kade ka surok kabasaw kaba na khat pra kilometer so yong paryong road sadam tring kaneru ka poi siklur tam bat kene ka surok kabadai tira po lengai sejauh ngilayo sanction na ka RIDF lakat tendar mento bat kene ka poi siklur tam bat ka surok ban penbha ya kene ka surok na soyong sani silingkoi kumba khatsan kilometer balaong ESE menne kala poi kumba khandai kruri ei kene rungin sayo sanction no ban pentrei ya kene kam bat ka surok kabadai bang ibu mau nari mentah kesini
ya kan ikan surok kebenlek celat musim kapoi gumba arkrur kendai penyaulak kendai penri wajar tengah ada kenya kan lais nam citeng karoi kapar hene ka right lingkoi tang na ka surok klapoi arpau kurur kepisah kalate hagan ka right lingkoi tengong ya pi kum unong mikmat haka lais nam citeng arpau kurur kan poi kepisah senika area bat ka right lingkoi jongi kalalong kajing sarang bat ka along kajing mentoy habede bat ka nika kam bat kini baro kalong hadin kajing ikandu bat ki pastor kumno ban pen kre eksnan kadai kan neken kene ka kamram kajongna ngala sum kia pastor ya ka ei kaba nakabalang kalapan kala ai senga ka jingto kala ai senga ka memorandum te manta ngila budbi ni gini bat ik tu ki basa nakalang ka jonga bat ki officer nakatenat luri ngin pet kamha kam tamme ni surok nang ni spo la damo plang ka mi saranap dom lengkon kene ru surok la don lupa kila trai da job card menswa kan nambun chu ke ban kam ai ada kani jakum ta hang ni ngai ka list ke dan riu nyau teli han rai ya kani ngila ban klap lang tang ka wai ke estimate ngin ai no da ka internal road hapo lengkoi village jakum ta wanang ngila klap lang kini baro ngin sampai ya ke ba idon kampala de kabang ngin sedang no ban trai chai na kam ta jing pen kre jongi house nam arjar pulai jakum ta kani ka sngi kabau rangba bami khat na balang katolik ba stainless ling do ling khoi ibla ai jing kran men ne ngakan ma wi ko tu kaba ilaong ba ka umbam umdi po ling khoi hadu menta ki pait kelas niu jakum ta bai dai kan yeru nakalang ka jonga ngala budien yang ni ka skim kabang ila pha nakat tenat PHE haga to ko por ki pan kre si phokrur nagam ta ka skim ngomba mumdi hang ni bat ya kan yeru menta ka sastang ban ay ka approval na po ka planning masendap ya kan yeru ngin haban khot tendar no ini ka skim ngomba mumdi hang ni haleng khoi te kumta kum UMLA bat kum ukpa ba piken yang UMLA de ukpa jong ka constituency te manta ya kini ki kam baro ndai tang ban chikran hang ni don kam nakala tunga nga don kam ban boddi ni kini skim bakan wan sa kisnong bayi ki jongi te kumta ngila ban pen urlang susu ya ka ai ki jing tmu ka hatam ka ba PPG dengan kum UMLA ka ba kini ki skim ki bangiyo ndai ba UMLA ula dai ba pi ki pai ba pinang banjit king ba pinang banjit kawan ke jing yarap kawan ke roi kapar te kumta kumba pijit kumta rupio ban ot te hang ne ka singi nganang trai sitam susu habe dai ban pentelun ya ka roi kapar om tang hang ne po lengkoi area han roi haka constituency baro kawai onda la dai takapor ngan sa ai ke jing kan ke jing dia haman laki department kibangangan penyai bat lengba kata bat ka MLS skim ke pentri kan long ke basai ke bakuj bat ke basuba klamdon ke jing penja ke weiru jakum ta kan ke sngi ngasngo panong bagini ke jing kran bat ke jing pani kini footpath ya ke balong di wei teman basan rangba teman basan ar mauleng ibalong kan ke footpath badan kam bat u acting lingdo jong ga negara tu ila pensngau ya kan dia rung alai kran bat video ba pin pha ya ka proposal haman la ka wei pa wei ka VEC ngen sa issue ya ka order leng ba ka ni scheme MGNREGS te ya kan dia rung inang don ka por so bahala ya kloy bat ya kan ni ka surok ya kan ni footpath ngasgo ban ai jing mot ba pin le na ka riang surok kam tam nang ni na po klisnong sini sarum ke beladap ya traino na road jong ka surok lengpa ka jing suji mutlang bat ki ofisa na po puldi ngin ai da side drain ka ba paka bat ngi sina footpath na jrong kum ganya na po
kata ru lengba kajing penbet lang bat ketenat PWD. Jam umta hakani kasni habe dai bakani ka footpath bagi wi baro nakalang jonga nolong balakloi ban ai jingmot bat ban ongru video ba un penstat kat kabala nakam takini kam hapo kani jing penkre jongi ya kasinon hanrei kendiat kensoi hoi hakano kanu kesinong kajudan hi kajing kento kajing keno bat kajing persa dan hanrei ngongi pi Manda don kejing keno bat kejing persa kapan slur bat kapan start ru yau nong trikam ngakum UMLA ngasngau banong ladadon kita kibalik tamru kita kini kibriu jonga kita kini kibriu kibahapo konsusayong kibalik seniru kini kibriu jonga kibabaharu kini kibriu jonga tangbang suong lada kitu kibriu kibadon keti kam kebaman to blay un maap no yakiken kin kelabhano ndai e bacui serosa yang jing sniu namar ke isi bat ke kta ro ke mlang salang ka nakaliang ka HPWS Kasil district ni Penpau ya ka jing snokman ban yo i lingba ni media bat RCM o Konrad Sangma bat o Himanta Biswa Sharma ba kinwan masai kesi halangki nakabenta ban penbek ya uput usam hapedeng jong kini ki artbi gejela kejela asam bat ka jela Meghalaya kani kaman isu kadai ka isu kaba la slam bah kaba la sakteng daki paus nam kaba nira kami enti ba nakawai ke sorkar syakawai ke sorkar Henry kinumla ban penbek bat kaba snusi tang na bentang kajing bomdon jong ni uput usam kala penlong ya kajat benriu jongi bangindo hadu samut kimensim brio ki jongi nakaliang jongi ka sangam bispi ira kerman skam bahkan ni ka kenti ka bomenta hapedeng jong ki RCM bakin la ban penbek no bat ira kerpat juri ki ba kin penbek no mardor ya une uput khanang ba nin yu ino ya kanu ka jaka jongka Meghalaya bat nani ya kanu ka jaka jong ka Asam bat hakaju ka por ngira kerpat ru ba kin penbek ya uput usam katkum uput jong ka joki hima khasi hapo jong ka jimpek jong ka khadisi bat kumjuro bakin sngap ya kasur jong upat ba jong kitei itai bat kamdei la kumno bakan le jubot nakaliang jong ka FPWS Kasil nira ai ke jing kersang ka bapura ya kani ke jingwan jong kani ke jingwan bat ke jing tu jong kini ki RCM ba kan long no kabakan long kabasaiso na bakan saiso ane kan long kabajok bakin lakban penbek ban nakaliang jongiro kung ka sang FPGP ba nilong lakloi masai kesni ban yasin ranlang bat kini ki RCM jong ki artli ki sorkar bat ringkat jong paipa jong kathan ban yasa khilang ban don lang Kasil district. Today we would like to thank both the government that Meghalaya and Assam for taking initiative to settle the border areas tomorrow. That is the 16th November 2021. We also request both government to honor the sentiment of the people of those areas who living in those areas and also settle the matter as soon as possible. This is one of the issues that has been pending for a long time and also which has taken the lead of the people in year before. We would also like to request both the CM to settle these issues
and to clear out the doubt of the people whether their land belong to Assam or Meghalaya. As we as the FPGP West Khasi Hill will also be a part of the team tomorrow at Langpi to assist along the 2 CM of this state and also the people of this area. Thank you. Kami juga tournament bola pelai kepada state government employee association dua unit, iku player, yang president, general secretary, beberapa di member, ibu coach yang bahaya ni, boman kau konstan, gambar ada di siapkan, waktu siapa orang itu kan ada di office, di dia simpan ada di tournament. Waktu di tournament, pelai jaga jual unit yang kami state government employees kan, uman kau pelai baik nanti TVE kini kau penjat type kamu dia si, penuliar jadi nuclear office, you man lagi players, ex players, younger district, younger state lah kamu kita kerjaan we pemilih tim, orang lihat ini berkata orang ini sportsmanship spirit, hebat, tim dua klan, kau terkait, buat leader ni kau honusnya, kerja kau kecil, apa dia yang ini kau mengatakan kerja together, hebat, going office, going office, going chair, going tim, hebat, tim yang mengatakan perlu Iba ke sports manggawi ke tool orang kita ketiar kewa hewa you berdiri long nagawi ke tahu nagawi ke office kepada segi UMKM lo di to teman di kipa di bay yang di kon di jadi ada sports bukan di jadi Kamtar negara department yang iwa board di parlimen ini di competition di wujud pelai hewa di begipa wujud industri kan
Hey, what we mentari, kami work on the sports competition. The capacity was never to Iran, the economy not young. What we mentari, never. Borok ikon yang ini cuma engineer, ini cuma doktor. And you are agak sport. Kan ni kan, tapi ni kejuk buat sendiri. Bukan ni, dia juga sport teman kami kam, iki ikre, yang ikon ginan, yang ini. Siapa elak ikon ginan yang ini, wakugi agak sport lah. Katong ngilapoi siya bakut jong katup kubor. Kublai Shibun.